כל הנשמה שנתת בי אלוהי, אלוהי. אשאל ואם אפשר ענו לי על השאלה מהו המוצר הכי יקר שבעולם. לא תקנו אותו בכסף, הוא ניתן חינם, ואם אותו רק מאבדים זולגות מראות קיים. שנייה כזו אם מקבלים חבל על הדמעות. מי אשר איבד זאת הוא יודע טוב מאוד מהי idische Mame ich tu gern besser heute ver mein idische Mame oi baby bitte pesifer wie schön und lichtig ist ein Haus wenn die Mama ist wie du ich finster wird von Gott nennt dir auf oi lama boy mein idische Mame ich tu gern besser auf der Welt mein idische Mame oi baby bitte pesifer oi wie glich und reich ist der Mensch was kommt als a schöne Matone geschehen von Gott nur allein dich idische Mame oi wie glich und reich ist der Mensch was kommt als a schöne Matone geschehen von Gott nur allein dich idische Mame Добрый вечер! Всем привет, дорогие друзья! Я так счастлив находиться здесь, далеко от своего дома, но я так счастлив находиться с вами. Уже второй год я приезжаю сюда по прекрасной традиции. Я надеюсь, что я буду приезжать и видеть вас. Вы знаете, я хочу сказать всем конкурсантам. Я сам недавно был конкурсантом, и я знаю, как это трогательно, как мы волнуемся перед тем, как мы выходим, чтобы увидеть всех вас. И поэтому я преклоняю перед ними голову, и я надеюсь, что и уверен даже, что у каждого из них еще будут свои победы.